Rosi. Waridi hamino adi sona sa sudon. Alamak. Ya oke. Badia mang majo. Asa di pasal sudi bata kita saruna. Aluludia mang majo tu nomor 2 di bata. Gabi cara orang sama pergosi. Wajah dulu dia mangi, alulu dia masuk. Tu situ nak torop. Gabi cara horas. Badia mang masuk. Kodang mula-mulai. Asam mermula gabi, mermula horas. Dia memang godang mula-mula. Bah masuk godang sobat comot nomor 2 di bata. Do tu situ na torok. Bah dia memang godang sobai. Dia memang godang soba. Badia memang masuk godang dia ti. Asal dia gawe, dia horas dia habis bona hasuton. Sana dulu.
Tata pasukan. Ada gurang dekat Karanto. Sordo di situ kadoro popek kamu. Sabi-sabian rap dot akaula-ula nami sang kijang sa tutoru tung marutusan-utus sampai alani situasi ba dos maruhata ba pergos sinami isomba ita kena marang-marangki do dia adu di panabang adu di panabang masuk kamu